Pozdrav svima, dobrodošli nazad na moj kanal. Kao što vidite u opisu ovog videa, danas ću da se farbam. Razlog iz kojeg želim da se ofarbam je zato što se za godinu dana nisam još uvijek navikla biti tamna. Ja sam već 6 godina, 7-8 ne znam, bila crvena i tu je bilo svakakvih boja, znači uvijek sam miješala. Doduše miješala sam dosta crvenih boja, kasnije sam miješala Nutricolor Cream rozu, ljubičastu i crvenu. I uvijek je ispadala drugačija boja. I zato je bilo milion nijansi te neke lila, ciklama, magenta i ostalih boja. Međutim, moja kosa se izgleda baš zasitila crvene boje i u zadnje vrijeme mi se ništa nije primalo na kosu. To jest, nakon farbanja boja je izgledala isprana, iako je tek bila ofarbana. I ja sam se zbog te zasićenosti odlučila ofarbati u tamno. I još uvijek se nisam navikla. Znači, farbala sam se negdje u januaru ili februaru ove godine, 2020. I farbala sam se kod frizerke. Međutim, ne znam, nisam se uopšte navikla da je moja kosa tamna i da je moja kosa da je ovako tamna. Moja boja je neka tamno smeđa koja je negdje tu do tu, ne znam. Tačno se vidi razlika između tjemena i repa. Nisam se dugo farbala. Ofarbala sam se znači u januar ili februar, mislim da je bilo krajem januara, početkom februara. I onda se nisam farbala do marta, u martu sam se ofarbala i onda se nisam farbala do septembra. Znači od marta do septembra ništa nisam radila svojoj kosi. Kako je bio lockdown, ona se nekako i oporavila i sad je mašala pravo zdrava. Malo je suha pri vrhovima, ali je zdrava, nema onih iscijepanih vrhova, nema bijelih tačkica, baš osjeti se da je zdrava. Tako da sam ja nju odlučila uništiti. Sad kako opet ide ovaj lockdown, ja ne mogu da skontam, hoću kod frizerke, neću, odlučila sam da ja to samo uradim kod kuće. Zato onaj hashtag sorrybreadmondo. Ja. Ono što ću prvo uraditi je na jedan pramen kose staviti blanša i da vidim kako će to izgledati, jer moja podloga je crna, pa onda smeđa, pa onda crvena. Tako da to ne bi trebalo izaći na dobro. Ništa protiv crnokosa i bruneta, ali ja ne volim da je moja kosa jednobojna, jer meni izgleda dosadno, ja sama sebi izgledam dosadna, jer sam se navikla da mi moja boja stalno bude drugačija i ono kako se ispira da je drugačija. Tako da, eto. Htjela bih se tako da napomenem da ovo nije prvi put kako ja se blanšam kosu, ili kako se kaže, blajham kosu. Blajhala sam je u svojoj 18. godini prvi put na moju boju kose, to je na virgin hair i ona je za 5 minuta bila ove boje. Kasnije sam sebi napravila neki balajaž koji mi je bio predobar, ali isto je bilo na moju virgin hair, tako da je nekako sam eksperimentisala i uvijek sam se sama farbala. Nakon toga, par puta sam išla kod frizera kad je bilo jednobojna, samo crvena ili samo nešto. Ostale sam sve ja sama farbala, tako da ja odavno eksperimentišem na svojoj kosi i ne znam, nima uopšte strah šta će biti jer kontam duga je, mašala, narasla je, zdrava je, pa i da se ošiša ovako do ovdje narašće. Ja koristim ovaj Aphrodite Blanche. Developer koji ću koristiti je Sobrinin 6% 20 volume. Dok miješam blanš, ispričat ću vam par stvari na koje bi trebalo obratiti pažnju ako se sami farbate kod kuće, to jest ako se sami blajhate kod kuće. Nemojte prvo. Ako baš želite, onda nemojte prati kosu, kao što vidite moja je jako masna. To je da se manje ošteti, hajde da kažem. Ako operite kosu, veća je vjerojatnoća da ćete malo više isušiti. Ovako vaša prirodna ulja štite vašu dlaku, ali blanš prodire kroz sve i ulja i da stavite na čitav kos ulja, on
prodrlo. A druga stvar, nemojte na mokru kosu da stavljate blanš jer će vam to samo prorijediti vašu smjesu. Treća stvar je da i kad se farbate i kad se blajhate, obučete neku staru odjeću, nemojte nešto što vam je drago, nešto možete obučemo spavati ako vam nije drago. Sljedeća stvar su rukavice, uvijek nanesite rukavice. Kada je plavi blanš, da manje žutila ima i ljubčasti. Ako je bijeli blanš, onda će vam biti možda žuta kosa. Ali evo ja sam od prilike stavila da mi tu negdje, jer znam da blanša, ako želim da mi prosvijetli kosu, treba da prodri kroz ovaj crni ton. Mada vidite da je ona i nekako smeđena na ovim nekim svjetlostima. Sljedeća dva pravila su da počešljate kosu i da je odvojite na minimalno 4 dijela. Ja ću podijeliti svoju kosu tako što ću ovaj zadnji dio staviti nazad, a onda ću ovaj prednji dio podijeliti isto tako na 2 dijela. Zašto nanosim rukom? Jer znam da ću 100% više nanijeti i proći kroz svaku dlaku nego četkicu. Tako da ostavit ćemo ga ovako. Ne znam što sam išla ovako duboko gore. Mislila sam napraviti odavde, ali nema veze. Vidjet ćemo kako će ovo biti. Sad ćemo ga u foliju i sačekat ćemo nekih... Prvo ću sačekati 10 minuta samo da vidim šta se dešava, mada treba ću malo duže. Hello, hi, ja ovo držim već 20 minuta i ne znam da vidite, ali već se malo posvjetlilo, znači svjetlo smeđe, hajde kažem. Ovu ću ostaviti ovako kako jeste, pa ću ga nekako isprati, opet. Idemo sad ostatak kose staviti u ovo. Još jedan rul koji morate zapamtiti, kada blajhate kosu, nemojte češljati kosu kad stavite blanš na nju, jer vaša kosa je fragile i ne treba da je još više štetite i teglite. Morate dobro paziti na svoje oči, ruke i ostale dijelovi tijela, jer ovo je jako, ali jako je. Mene već ujeda malo za oči. Kad perite, nemojte prati vrućom vodom, toplom ili slično. Perite hladnom vodom. Sad se ne vidi ovdje jer je svjetlost loša, ali ja vidim ogledalo da je donji dio, zapravo zadnji iza dio, puno više primio nego ovaj. Mada nema veze, ja tu sad trenutno neću dirati kosa ne tako kako je, pa ćemo drugi put vidjeti da stavim još malo blanša, jer svakako mi je mokra kosa i ne da je više šteti. Ne znam da se vidite, ali nije se nešto puno prosvijetlilo. Evo, izbliza. Znači, jeste, prosvijetlila se, ali nije puno. Nazad je puno više nego naprijed. Tako da ću ja sad ponovo staviti blanš. Evo ovdje imam dva pramena koja su se prosvijetlila, izgledaju narančasto pod ovom svjetlošću, ali ja ću ponovo uraditi. Prošle su možda 4, možda 5 dana je prošlo. Kao što vidite, opet mi je kosa masna, tako da prošlo 4-5 dana i idem ponovo. Ako me gleda koji frizer sada, ako gleda ovaj video neki frizer, ja znam da ja ovo ništa ne radim ispravno i ja nisam ekspert i nemojte ovo raditi kod kuće. Znam da sam trebala doći kod vas, ali meni se ne da. Ja želim da ovo radim sebi. Meni nije žao moje kose,
jer sve će se oporaviti. Oporavila se 100 puta. Sve što sam joj radila, oporavila se. I u ovoj 2020. nikad nije bila, nikad nije bila zdravija kao u 2020. Hello! Kao što možete da vidite, ovdje, ali ne možete da vidite jer ima je svjetlo 0 bodova, ovo je žuto. Evo vidite ovdje. Znači, tačno se vidi dokle je moja boja izrasla. Moja boja je izrasla do ovdje. Jer ovo ostalo je tamno. A ovo je žuto. Ovdje imamo drugačiju malu situaciju. Ovdje je malo više žuto. A eto, vidjet ćemo. Hajde, kosa je namašćena. Nadam se samo da će biti ok. Hello, hi, it is I, again. Ovako izgleda moja kosa. Nakon svega što sam joj uradila. Ovako, meni se ovo ne sviđa. Ova medena boja mi se uopće ne sviđa jer ovo sve super izgleda kad je kosa uvijena. Ali kad je ravna, tačno vidite da je ovdje svjetlije, ovdje tamnije. Ali meni se iskreno ne sviđa na mojoj kosi, možda zato što sam ja navikla na crvenu i hoću da ovo dole isto opravim crveno. Ali eto, to je to za sad. Fina je, nije oštećena toliko, suha je, ali nije toliko oštećena. Sinoć sam stavila masku na nju i regenerator i nema veze iskreno. Eksperimentisala sam svakako. Dosta ima naranđastih tonova, ali dosta ima i ovih nekih svjetljeva. Ovaj ovdje pramen je pravo žut. To jest, ide na neku hladno žutu boju, ne znam. Uglavnom, to je moja kosa trenutno. A vidjet ćemo kad i šta ću raditi sljedeće s njom. Mislim da će ofarvati crveno, to jest ovaj ovdje dio da se prefarba.